boipa chu thilfa te in kro hal thil ato azongzal tu se hlan liao a Syria siang prang i aral kap how tu ral boy naman rak pathian ni tei nak apek i mingan le mai za ngai mi ase siman selo mithing mui arak se Juliawa chun Syria ni Israel ram an rak dau lewi an rak lai mi Israel ngak chianu te zong chu naman in a chun sal dirmun in arak ve naman no pi sina chu sal ngak chianu te ni chun kaboi pa hi kan ram a vakal se lo prophet ni atam kho kaulai tia avung chim Tukong chu anupi ni chun naman chu avachim than e akro har ngai na in dam adu cha chun avakal siamprang pa ni sui ngun na le pon tha na kha afun be na ti se chun Israel ram prophet Elisha in mai chu avaphak tika prophet Elisha silo in lamkal pakhatu ni chun adon ni vakal lo Jordan tiva a voicery in vakhol chun nati sa chu adam lai i nathiang lai tia ati Tika ral boy naman chu achin ahung e zia ama avung rat lau ama avung rat in zia akadam lau atu akho taka chun tia aaw rompala chun asin salpa ni khan kapa prophet ni tua akam fiel mi chu kan tua ok aselau mo tia atlang tlak e ralboy naman zong ni athin chu athumi damdu na long thin te tu in prophet nol ngai tu chu azuam Tadi chun Jordan tiva a voi khat voi ni selo in voi sri tiang in zum na he awa nim nuwa chun athing hui zot nak vial te chu athiang i adam ta ti ase I tuan bia i sal ngak chanu te hi ama atla i a uktu aboi le chunga chinlung put thalau ngai lau te in boipa pathian a bau chan nak thong in a boipa naman ral boi zong adam e pathian ni sumpar nak zong achau tikha kan hu kho ni se ucha a kan phak na kan nak hun ke pa hin pathian nol ngai bu te in kan mun ve chiao i asumpar na kan lak tar ve chiao na kha ding cha kan boy pa pathian ni angai tu azau tu nagdi lak thachwa in pe ko na se amen